Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kum sibanta banse ka sab ka phong jong ki khana school haka kamele ka football ka RBP Higher Secondary School nongpo haka nyautarek urisa warajar arpuar kala pli pajba ya ka football academy haka bala saki lang da u MLA ka nongpo constituency uba Meryl Bonds em uba long kumukongsan u principal uba W Radu u secretary jongka school managing committee u Reverend DR Suting u romba sinong jongka sinong paham lapong u ba Matthew Makdo kinohin kai bat ki khana school hakani kasingi ki khana school sinrang bat ganthai kila penrung kerteng hapo ka football academy ki badan kumba lai pungut ban nakaliang jongki bor penia ka school kinang aila rui ki khana ban don benta hakani ka academy ban sai kai pentebet ya ka kamele ka football Kejindan juga di football academy ke baniyo ia kejadikan. Kindan shibun ke bankuat bani sim bentang. Marbani akai ya ka football barok di justru benar. One of the most popular sports in Meghalaya in Rivoy dari football. Kabarok di justru benar. Ngaruh sila kai football di justru. Bentah bagi iba kita iba fi skill gitu fi sungkuat bani le kailan bat ngam bakla ban ong ta saudong sakadiang sakamon sakmat sadin ki badan ki bala babe baklan enroll yo le seda ta la babe baklan enroll mo tonta kidan shibun ki daw nomar ha ka sedang kidan shibun di ni sutu kamlong ka besuk ban penlong ya ka di academy kandon ka certain nominal fees ka batun hapan siu nomar di coach hapan siu di hikai ti adu mentala ngambak kala ka makampat don kono ka jingera kapang nagalian sokan ndri gede ka jing simkhia nagalian jong principal tinong hikai ka managing committee ban pendon ya ka di academy hangni kenang baki kena kenthe bersenrang kinang panilai football Kijing mo iti kidan shibut ban pentelun ya gekam la bandon ka nominal fees kidan kilong ying kibala ban siu kidan kilong ying kibomla ban siu rumah kibabun kikipa kide kibawan ni kilong ying kilong sem kibeto ban Christian school ya gikun ban penbiang ya ke fees kalong kijing to kau kibabun kikibi tenrei pilong kiba ubleu la kerku kerpang ba kiyo ay kanila nalor ka ba kiyo ban puli ban yo ay jinang din start akan school kiyo ro ibini dijingkai apo ke campus ka kita lanangin pe ya ka enrollment hagi school gibabun kidan shibun kibala drop out student kidan shibun gidaw kajing sange balik school kalak bandai kejing bomla ban kersan jong kimi di kpa namar ba kejing ban jong kejing duk kejing kerduk kalak bandai kejing bom don mon jong ki kena hi ban beteng ye kejing pule kejing ki kalak bandai kejing penuit jong kiwi kejing shem kejing ki ha kejing yem kejing ki kamtam kejing song kha kena dari gawi ni kitau ki ba penlong katau kalau penlong ya di drop out student ban sange nak ban lead school kalau amdai kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10 ombaro bagi baro di students gibi it kijungi gibanan hangne baro ilakai football de baro ilakai football lo ni chokchit long kindan lalagi jeng bisak gibi ilakai football to ilakai football gibanang tiroi to yeroi gibanang basketball ile basketball Iba tibet ban debate di quiz kini kita extempo speech umtang tete. Iba nang ban syat lalu kijung kisah beli ulai kerpangi kesyong tang hangi bangin penuh kampung. I declare
Derivhoi Presbyterian Higher Secondary School Football Academy Open.